Ko nei te pātawhito o poia I te rā nei, kua roa e tuana hei tū ngā motoka ki kirikiri roa. It does pain me to feel that this land was taken originally under raupatu. What we're saying here that both the council and the Crown are at fault. Kātahi anō te kaunihera ka whakahokia I te ingoa tūturu mai ia soning ki te pā o poia. He pā tēnei nā Ngāti Wairere e tohea ana ki te rōpu whakamana I te tiriti o Waitangi. Well, the whole idea of building it on top of an old pā is gross and disgusting. For the reasons being that many pā like this, in pre-Christian times, when they were abandoned, they became urupā. Ko tā rewa hia e te kaunihera o kirikiri roa I ngā mahi whakawhanake whenua o poia pā, o tira te tū ngā motoka nei, no te mea e whangaana rātou mo te rōpu whakamana I te tiriti o Waitangi, e hāngai ana ki te hireme I Wainganui I te karauna me Ngāti Wairere. Each site is important to us, but building on here is something that the hapu is against. I roto I te pānui pāho a te kaunihera, e hihi ana rātou ki te mahi tahi me Ngāti Wairere ki te whanake I te whenua. Kua tapaia e te kaunihera I te himahere, ki te hanga I ngā whare whāmano, I mua o te tau 2035. We've got to be pragmatic, open-minded, and be able to look at, well, okay, maybe we enter into a commercial agreement with the City Council over this. Maybe we look at those outcomes to help Ngāti Wairere. Mo te wānei, e tatari ana te hapu ki te whakataunga o te tarai pūnara, I mua o te tīmatanga o ngā mahere a te kaunihera, ki te hanga whare nei ki te pokapū o kirikiri roa. Maisi kuki, mā Aukaha.